Objek soal pengiran asma sepanti kunang ni dasar ni ketar ko video na dasar ni video dia ah disa daur ni service na ka ketik ko ba bisa rang na kuman sa mo ginagawa na may na ko pa proses su daur mo mana service mo na pa digi nga aron may ni kuman nga warang ni kuman bang ni ma sini krang akan tenga hatan dagi ong jana pa donga aron dagi ong na pa donga dagi ong jawan ko katan dong ja katane kata mana angni ma sini krede mana endaki untisen daki bong ma anga gaba koda kana man gina sungje daki ana pati ma syong ba to nibo ngerbengrang daur ni somoyo de mana tani bo army navy air force yerang de candidate rong bangi joton kha jeng yerang ada bangi khreng jeng daur de maina yerang ada andar agniveer scheme amo belsi dunni jamanan rebana nangenga aron baksana mana belsi dunni zaman ba bisung kupun kam ko mana mo manja wama ini ba mamu gerang performance wise na performance nama oda nama again aro performance namo ba hitan ako partiality khae nangni bepo kupun ko tunat napa toma sama isyamo dagerang ba wayaro to dake wani gumen da urode pakma SSCGD aro antang tang ni stat ni police force rango aron baksana mane guben civil job rango na pakma mane kreng atau de candidate rango mane job seeker government job seeker mo to dake wengon yang job number 1 number 2 point waha Poras kia daude banga presently acing kemudian dik nama ninga constable mangun BSc MSc BCom MCom BA MA porai ko barangsa taurode kapinga mo one constable GD for education qualification for constable GD semicolon from 9 pass to above nago maingan under metric jana 9 pass mo 9 pass rangde mane almost tongja itan tak de maina warang de written test to felong na ngaringa physical tik ngoba physical namoba mane written test to je basic arithmetic general arithmetic basic science general science ni man ribanga solve khanarang mo OMR situ mana rough paper ang solve kana mana raka match rong ibang namo uko solve kana rang manjenga uri man mana fel wanga ya ngaru to ndake wengon ngo pores kya tong warang de BSc MSc pore warang des khangin mana bisung de maths na de active donga to ndake mana mana solve kana tarak manenga to ndake de written test rong pass mo physical lo jene tene pass on average point pass on mana written test to una batti pangi mark manenga romo ndage mana merit list to select on ani rangko ajeng nikta manenga to rang yang untuk written test na kangkang anga na mo to tau ni bo gacham skang manang pa manderang de skang ni somoy rang de mana dictation samo dictation ko son senang ende ba alam masih meng antha ko pangi masih ko janchi ko manderang de ne tongwane nda ko arpe nang gisik sana be darang ba angni senior rang jirang knai nga waran dagi janchi na be mamun ang bijako janchi na be nda bong ako sa nga warang min bol poi warane khathana ko knai sa gani ngai to bisungni agrani tane basupure bisungte bisara ko namane moral down na kita kerang ba moral down na ko ba khathana ko ba agane romo anda kerang ba agane basku de o daude nda ke satik kana sen namas khau de jingni somoy dara ram rakka se go ba ko de kusukchi agana ko kusera rikna na se mung madrik jaude bonjok reten des fel nerang agane mas khande dictation sa mo sekarang deh na English mana dan Hindi mana dan Assamese mana dan Sanskrit mana dan Bengali mana dan jadi ko bisung ni kusuk ci agana uko na pore ko bisa dan ade predictation DICTATION now I am in Meghalaya mas now I am in Meghalaya so in Meghalaya I'm in Garo Hills inside the jungle and there is a lot of insects so once umera mana orang ko sina nanga tun baksan
insects ni spelling ko man na insects ni spelling ko changjamung na written test fail ko barang aro because ni spelling ko changjamung written test fail ko barang beautiful ni spelling ko changjamung na written test fail ko barang to ndak ba chasung rang ni de mane dauni chasung rang ko de compare khana de nang chasung dauni de namen mane ekdam rokka tholai nu de nasung mai rak jaw mo tholai nu de nibo class 6 7 ni maths kun nangni bisani kun na babang na homework na ko solve kayan budan nang ni budan na skumuk magzo lagen class na chini somoyo je kun na class 9 class 8 9 rong mana mong na wa maths ko da class 6 7 mane nga to ni gamon mane da chonni de chanchya boro chingni somoyo rak pata mong jingan de do gi wa de gi chanchya dam ja da ni kam song bero daun da ge chanchya ngote skang chingni ambya chuni somoyo class 5 6 porai ban army mana has khangde mo to uni khri daw na sungni daw dagi chanchi ko mandirang ni khri de uni khri de mane skang class 5 6 porai ban army mana daw de anthani bimugo sena changi jak ban ay angota chap mang ba army man gende dagi ong de uni gumun dagi chanchi ja dani kam song to dagi chanchi na be dagi chanchi bisana ko moral down wat na be aro achik chadam birang jen candidate rang jerangan jobs government job seeker warangko masih jada knowledge ulta pulta unnabe nangni experience tong jana involve on jere one attempt nai bajok constable GDU ba soldier GDU boti ung to nang ni alamla sonna mon experience ni kri alamla ma sia kun da bangi ma sia ni mung agana be ne to involve on gobarang sa agana man geni rang bane ke changsni chang chat rang ni chang chi gini chi gitam ni aru metamna chang kulruk bongarang oni na bateu batterang oni kamon pagbrang badunga to tawro ni sa sunde to warang de ma share orang yerang ni gemen idea na uni gemen agana namni ka ma si jau de phungphang thang ni sona mona idea ko ma raimang na gital kita candidate rang na wrong idea rang ko na be skane nasuni sa sunde bonjok dictation ni somoi de daw mo na gida because ni spelling ko manjeng ni written test fail uri barang cockroach ni spelling ko manjai mun changjai mun na fail uri barang warang ni sam somoi bonjok daw de basic arithmetic general arithmetic basic science general english reasoning ekdam na written test na solve khanan na negai gen gesa general awareness general knowledge yerang ni koten mane what is the capital city of Meghalaya Shillong Kohima is the capital city of which state in Nagaland Mizoram Manipur come on one of this to Nagaland ko Nagaland ko dark bo where is the for I mean under this four state which one is in South India option again Mizoram option 2 again Uttarakhand option 3 again Jammu and Kashmir option 4 again nangni Tamil Nadu to wasumena bakot tikhagen bakot rakhagen Tamil Nadu to dapat type faru daw demo to yong general knowledge nigaman general awareness nigaman mo akan tani ngomode daw de maths niko nani bo wodi kong jaje 2 plus 2 is equal to option dongen 5 6 4 8 ya ndagi ungjaru ekdam mane square roots sets boxna compound interest aro kisim maths algebra rang mane ekdam skum makat guba maths rang mane solve kana nang guba sa written test tu sokpagen ndak barang hata urani sumoire to nigaman nanti masih jauh ditunggu sebetulnya nanga phungphang idea ko nanang jan degi bol porang oba bisana pas beri yarang siapa mana moral daun orang yang komana na judin na ba digi tahu ni sumbi maja cingdi sambil digin no ma cingdi rak kau kon siapa pas kasung tahu di dirang buat aku deh no bu tu ya sen oyar perang tahu main ko angin mai ko orang masih des kemudian ngat bu aku main boxu akan ada ready yan oyar perang sakandi kan video ko cuma ini na itulah